I'm asking the team of 5 million to unite once more to defeat what is likely to be this more dangerous and transmissible variant of the virus. E pūrongo mai I aro a tēnei kia maria ina. E uri nō tū ware toa te wakato e a Ngāti Kaungunu, Ngāti Raukawa ki te tonga rātau ko ngā rauru kitai. Kua riro nei ki te a wairua I roto I tēnei wā, te uru tā taumata o iti tua wā, utanu mai ma te pūrongo nei. E roi mata pou namu ka riringi nei. Ko tēnei kuia oine, he uri no tū ore toa, no te wakatoa ea, no ka ununu raukawa ki te tonga, me ngā rauru kitai. Te nuinga o te wā I no o nei aia ki konei, ki te pānei o Pakaraka. E kui a tēnei mate I wānga I te taumata tua wā o te mate uruta. Part of the lockdown was not being able to be with my siblings in town at Wanganui because, well, we live where we live, which is at the pā, at Pakaraka pā, and it's difficult to be with them at this time because of COVID. So for us, that is the most difficult part of this lockdown. The greatest honour for Māua, ko taku oa, is to be able to send my sister-in-law on her final journey. Ko te onore nui a ina ki te tuku I te aro a ki tōna taukete mō te katoa. Tuatai ake nā tōpitua kana tonu, te tono kia uki mai tana wā ine ki konei takoto ai. Ko te wakaitanga ki ngā tikanga pia te mea matua, kua takoto nei mō te mate uruta e rā tikanga, titi ko te tūwe e ora, no reira koe rā matua pia te tino o ngā tikanga. Ko tā te apu o Ngāti Maika, e pupuru tonu I ngā tikanga me ngā kawa, a akoa ngā āuatanga e pē I nei ia tātou. Kāore I taia te wakatakoto I te tūpāpaku ki te marae ātea. Koe rara titi o ngā tikanga o konei ki wakatakoto ngia te tūpāpaku o te ingamate ki runga ki te marae. I mua tonu I te kawe atu ki roto I te ware. Te tai anō tērā, te ari atu I te tūpāpaku ki roto I te ware. Ka mutu, ka noho te tūpāpaku ki roto tonu o te waka tūpāpaku. Tuarua ko te ongi, ko te wakaratarata, ko te ariru ki te unga, ka tae mai ki te uunga, te taia tērā. Te taia o ki te waka eke, te tangata ki runga tonu I marae ātea. A kua tau mai te weri o te uruta, ka koke I ngā tikanga I raro I te aumarutanga, kei te kūrei, o waka ronui. Ka autūngia te waka ki runga tonu o te marae. I aia e taraiwa ana ki runga I te marae, ka rere te reo karanga, ka tai, ka tū te waka. Ki mua tonu I te ware, te wānau pani tuatoru. Ka tū te waka ki mua I te ware, ana hei reira kurite te paipai, te kairuruku, te kawe I ngā kōrero e tika ana. Mā te uirangi tonu, ka noho te roro iko ki mua I te ware, ana hei reira ka tupuna atu, ngā kōrero e tika ana. Ngā ruruku e tika ana. Ka mutu tērā, ko te waiata tonu, hei waka mana, hei waka nui e rā ruruku, nā te karanga, hei tuku, hei poroaki, te porohoriaki, te tūpāpaku, te tuku iaia ki te urupā. He kupu no te ngā kaukarui ake ki te ungamate.
Kia koa e taku tau ki te koko titi. E moe, e moe. E moi e kui ki te iwi nui o te pō. Aroha Broughton Pue, te reo o te uru.